वैशाख 30 गते जुगु पालिका चुनाव मतगणना थुथा जुयाचंगुदु यला महानगरपालिकाका लागि जुगु चुनाव मतगणना जाउलाख्या स्थानीय विकास तालिम केन्द्र भवने जुयाचंगुदु मतगणना वैशाख 31 गते शनिबार निसे जुयाचंगु खा आत्तकै लिचो कथा यला महानगरपालिका मेयर पद लागि जुगु मतगणना गठबन्धनीय उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसिया चिरीबाबु महर्जन यहने लाना चुना दिएको छु वैशाख 30 गते जुगु चुनाव सन्दर्भ गु फोट ल्याखाउ ज्याख ठ चाहिँ प्रोग्रेस जिसोंडु न्याउना छौंडु आत्तकै भित्र चाहिँ जी यला महानगरपालिका यो मेयर हैसियत चुनाव भन्नाले जिगु प्रतिद्वन्दी नेकपा एमाले या हरकृष्ण व्यञ्जनकार सोया चाहिँ जी आपलों फोट हेर हुँगो जे चाहिँ सिक्पिन्ता जानकारी बियासना 2074 साले जे चाहिँ वेकै त 326 फोट अंशको बुको खतर ठगा हल्लासा आ चाहिँ वो फोट यो फरक लगभग 7.5-8 हजार ठेन्नकोला ए जो कारण ना चाहिँ अझ ल्याखा बल्ल योकै बाकी त नि ठोसेबले चाहिँ जिटिआई खुवाव आ खला घोषणा मजिगा त्याइर गाल थामजो तर आयो गो फोट यो प्याटर्न ख जिता प्रत्येक वडा चाहिँ गुक्सम माइना चाहिँ नगरवासी पनि चाहिँ गुक्समा जिता फोट बिचौँ ख वो चाहिँ निरन्तर रूपमा न्याउना छौँ स्वेबले चाहिँ वडा नम्बर 29 तक ल्याखाबले चाहिँ छु मक्साना छिटा चाहिँ छिडोलन से छिन्यारोटी फोट अफवे त्यसको चाहिँ जो एक्सपेक्टेसन ख प्रक्षेपण ख फोरकास्ट ख आत्तकया लिचो कथा एमालेया हरिकृष्ण व्यञ्जनकार निगुगो थासे लाना चुना दिगुतु संगुगो थासे राप्रापाया अस्तबहादुर महर्जन लाना चुना दिगुतु यले मेयर पद लागि जिन समस्याको उम्मेदवारी लागू खा अथे उपमेयर पाखे एमालेया मञ्जली साक्य अग्रता कैचना दिगुतु आटको वया चाहिँ मतगणना अनुसार चाहिँ गठबन्धन कांग्रेसियो पछा बढे ज्याचौं खण्डु तर चाहिँ उपप्रमुख चाहिँ ठिकै अनुसार जनता चाहिँ मूल्याङ्कन हेर्न चाहिँ जिम्दा चाहिँ मत ब्याचौं पनि अवस्था दु ओ कारण चाहिँ गु ढंग चाहिँ जिम्दा मत ब्याचौं दु ओ हिसाबमा चाहिँ हरेक चाहिँ मतदाता तेटा जिम्मा पाखे यो सुभाव धन्यवाद न ब्याचना छिपिने मत चाहिँ जिम्सा सिटिवंके बिमखु को मत यो चाहिँ सही ढंग चाहिँ सदुपयोग याना जायना केने छिपिने सेवा याद यो पनि चाहिँ अवसर बिउ लागि जुन चाहिँ मत आकन पिन्छ निरन्तर रूपमा ब्याचौं दु सकारात्मक ढंग जिम्दा चाहिँ मत ब्याचौं दु उके यो लागि चाहिँ सक्षर नजी चाहिँ सुभान देशना चना अझ न निरन्तर रूपमा जिपि ठन पेनु न्यानु या च्यानु टके ठने दैटिनी जी अझ न थप वडा गुल्न बागिर नि वो वडा पाखे चाहिँ सकारात्मक रूपमा जनता यो अभिमत चाहिँ जिम्दा प्राप्त जुइ तयुना जिमसा चाहिँ पढा सकायस्नु दु गठबन्धनीय उम्मेदवार नेकपा माओवादी बाबुराज बज्राचार्य नेगुको थासे लाना छना दिगुतु राप्रपाया स्वर्णिमा साक्य सोंगुको थासे लाना छना दिगुतु यले उपमेयर लागि जिन समस्याको उम्मेदवारी लागू खा वडा नम्बर 9 अन्तर्गत हालसम्मको गणना भएका मत संख्या 2800 को चिन्ह अनुसारको मत परिणाम यस प्रकार रहेको छ सूर्य प्रमुख 1415 उपप्रमुख 1198 वडाध्यक्ष 994 महिला सदस्य 1218 दलित महिला सदस्य 1264 एक चिन्ह 1165 दुई चिन्ह 979 यला महानगरपालिका छगुलख निनिटो च्यासो व गुइम मतदाता दुगु खासा वंगु वैशाख 30 गते जुगु चुनावे मुक्क चे खुदो न्यासो व पिकु मतकुतु वंगु निर्वाचन आयोग थागुतु